Chiruhurane amanywa kensi yo kuri sente bito bwa hati yongere kuhinduka ahabwe cyanda kutera umwanya wo gumunonga ahana habarisa bahigerwe kutandika kwingo mwani kongera hantasya yabo ekirungi cya kiruhura nyabushozi itakarikirrisya turkarihire itaka no byaro mwani at least no basa kumara emyaka 3 itakarikiri fresh konka ahari yabo abatungi bente nko kubara binyo muri nyabushozi nubo bamwe abashemekwa bari n'abahingi barungi bo mwani ahabo kwa masha agakurgo munte nibyo bijimisa birunge biryoganike bikuretera umwana gwakora umwani kandi agwoneza na kwa sirentire rozo za make zo kushashura okubanja bwaho naho bari kuburyo maraka izo nyoti ndazibazira nyo mwana gwino mugashumunanga kandi gwine icyo gukuyamba umuntu ahakintu cyo bworo omunyishengero nagira ngo government ahabwo kumanya kizibu cyo mushana bikatandika henkora yo kufuhira ebihingwa kandi ngo encourage ni yari abahwere no kushicere miseri yabo konka tukozesa ni tutwe nk'abana butushomise kwegesa ababona abakubyaro mwani ngo no basa no kugura watering kandi ni woyitire omutugwawe kumara amezi 3 gwenjurire kubetaraho deno kategereza injura babahinji bashaberwe okuba berinzi hamwe no kurebera jembe bazabo eza bahirwe ogumwana okwetwa cash crop gwino mutano mahangwa habihingwe bindi so group yitu nice kutanda habigombe bindi inchira kubagambira bamemba nditubu turuhu atece kigombe nchitchira kandi ngaruka mbashobora ngo next cyo mwana nkinchira nyowe ninyiza kuchirya nisije hatu watwereza umwanya kandi waturaganisa ngo nsakutunga ki factura wapara twakozereki koro twajuvuze omuganda makuru amakagaro kurenga 300 agatirwa muyaga norubare esabite hwire omoro bitoma town council mu district ya Bushenyi bahirwa buhwezi kubahwera kutunga cyo kurya aba bahirwa buhunga nebihimba okubahwera mberebi so nuko twabahereze byo kurya twabasigire barabyare kugira government nayo ejebe nayo yongereraho ahabirabe turabe tukozire abo mwene cyo abantu barukubi kansara wa district ahabwa town council ya bitoma bora nangwa asimiro buhwezi obuhirwa batura nyenda kusima kanso koheni abo kumanye ikizibu cyabiro kiti nkamusinsira message ndabantu banyanga baho ngwengenda kusima ahabwa response yo kozire ahabwa message nakuterireho kura ngo wija kandi namakaga agenzire kugenda tukora research birejeyo gune yanjye ndiyo byabwire umuntu konkari tushaba government eize eyambe ahabantu banyanga ahabwo kuba it is too sad, it's a sad story abatura batongere tane yamwe n'eshweka zo buhunga na kiro 10 z'ebihimba gasha kwa Paul Turyamureba na Abraham Muganzi.